Like yang zin Tangkhul nào ping na thum sai ko le the talk with Sorintan Harry we katar episode le welcome sadly shit le ajay thum na interesting sala khaya chan phaya aka sangrung faisa se itum na thai gia employment hi itum we career hi itum we mirin le important samai tu igi je akang sai itum na ajay si Tangkhul society le khyang chi tran unemployed salaga leida clay khanuithot chung kha leid le jena itum khi sa pai kachili khi ma mai sa pai dalei otpam kachi katha hi itum wang suitable sa lei si marami ti omai ka discuss sa kwai sara itum mi really matha khamatha career ka pang ko gi hi important sala kai kala financially stable sala ka independent sala ka na ok thu gi hi important sala kai join aja guest kathum special sala kai na episode li rang rumi dalei atumu mangai na itum na aja employment we maram ni career we maram ni kala otpam we maram ni itumna matha mai da thai quick vaisara ina atum introduce sami ke kala itumna welcome sa kuida acha chan phai hi chatwa vaisa se makeup da kuira Edward Siro hi makeup artist ne khania sa da kuirum la romila zinkai hi real estate a khui manager ne hi areri Dubai le based le amay Edward na Hyderabad le based da klene kala kuirum la Jessica Jamang and cabin crew ne Qatar Airlines yang laga ahi areri Doha Qatar li base laga pam da klene nshi thumli chung kaning shi le ye na thum atam sak chung khalai salala ishi Tangkhul nau ping wang da chan phai sang ung khwai ngong waning shi acha ishi matina kharjan salaga ithum Tangkhul nau ping le job opportunity si ka thada le ma mai likla kala ithumi ka thada od manga hi mathang mai khui pai gi chiwi maram ni chan phai sang rung phai sa se remake da ina amai Edward le khanghana ka sau ke ishi Tangkhul society li yangji tran as a makeup artist nana od manga hi thala kai na khuida klei theye kala you are one of the pioneers dala hangai chen na achara shum da otsara khai hili nana thai ko makeup artist as a career hi ka thada lately klayang kala itum Tangkhul nau bing le suitable masado suit masado itumi masa pai ra gi je tyo mai kha hang sa ngai no we life experience li sun laga okay hello Tangkhul nau ping pastor le da khuye ina maari ta tam soring tan na ida ituma tom ka kasa ka pai chung le sa le tum ko tong le ta tam chikami la ka hida platform crack mi wang le makeup to soring tan chung ning shi iri profession ni yang logica as a makeup artist ta in a sara guy are almost 15 years kai re ili hang logica profession hi thumli Tangkhul nau ping li ta suitable sala ke adang ka chala ke ye thum na ning sang da wat ka sa ji tran ye thum wi profession hi ma khaila i chai wang kana ga pai bo chung le sa ka ili hang logic ka thum Tangkhul nau ping creativity wa thala kai ni ga chung le ka i thum na unleash ma sa ji jang ta da use masala kup sang gai ta da utilize ma ga thai chi le jang yeah potential to utilize some saji ma ye mui capacity ji use masala ta unleash masala kup sang gai ka chung le pa me ka hi profession hi le hang lo ji ka ari ra shung da Tangkhul nau hi ma a khni wa le sa ra da recognize sa gai India li ka ye hi profession ni va sala chne hagla ke each and every city li makeup artist successful ka sat ni athum me chiwi athai khamathai hi issue wak ramak mthai sala pai ka yearly pumping each and every city li makeup artist successful sala kai ping hi atum ring pha la kai na chiwi athai jang chiwi success ring pha ku hi chung lai pa me ka hili itum na thai gi ba ba ma idum we Tangkhul society li profession hi khi kla da thadam thai thu China guidelines chim thadam mi thu chu wai na ma as a profession makeup artist na tai de khui gai yang khai gai la chung khlai pom na da khui yi masal le na face sai ek sang atam ji tran chang ka as a profession hi khanuithot shop ta khlai ping wang kana ga pai profession akana da in hangai okay ning share ma Edward na nam thala ga na background hang mi ai na ga han chan la ga ko itum makeup artist da earning si mi ba ju earning hi ka tha da kala awi prospect scope hi kri ka ha kya ka chui gle le tyong mai ka share sa mi lo cho
he profession he earning li hang lo jiga kai kham chi chang sa la pai ga you can earn a lot ni ka chung earn sa pai na na themai ga na calculation ma tha na singai ga yang ka he pai la kan earn ram sam ni na a khang miao ga he keep up sa ji he sakla ke chang china chung khamai na successful masara la tha ga yi khi wang la jiga up to date chang idam klata trend follow masa akshap chang ari shop tak le market hili compete masa gra chang ari itumwi network itumwi hangdak le itumwi make up wiki ka hili network area lim thai ne tum na cover masa gra hi tha atam chitran tada earn matha da masala kupsang gai ku chung le pam ka hi mi no phunge okay na market chi singkui thai de la chang na trend jim thain thai de la na city chi we all the big designers ping or fashion kika ari atum we trend kika magazine li la tum shokshon chi thada trend setters ping ji jang tada city lingwai tada chipping jili or maninga no we clientele je na nam thai na singkui shop or no we social media jang thai no na thalai na sichin thai le ka no we once clientele him no we clientele him thalai ke na singkui thai le ka la kan na klata thalai na trend je follow sa shop le ka jang kachung ka earn sa pai you can earn a lot chiba jahangai. Alright, ning share ama Edward na details sala ka na share sa mi hai chuang ina ka knya sa da kurim na Jessica le na han ngai le ye ishi Tangkhul naum ta la na khanuithot shinau ping hi cabin crew aviation hili zat ngai la ga na chung ka le yes ari la chung ka zat ta thai le ka khyang chi tran ari ama Edward with profession tha da itumli suit ka saya profession aka tha da thai cabin crew hili la chena mi ku chung ka hi wangai la mowa khleng mowa ka thai la zangra awareness ma khlei wang kala zangda khlei we experience la ka thak la ji mi ka te na share sa da mowa khleng la zang sa la pai ena matala ga na ari khanuithot ka chung ka zangai da leida khlei hili aviation hili career prospect ki ka tha do mia khana cabin crew nga sa ki ji we our career prospect ki ka tha lik la ji na we take we experience teo me ka share sa mi lo Ning Schneider, hiwe opportunity kami wang in la iwe point of view ati shuda hangai viewers ping na mamya ngai la lesa lapai mya ngai le lesa lapai ka hiwe iwe experience iwe hey ku ati shuda hangre cabin crew as a career ili hang logica iwe wang va mathala kai career ne ta kuye in a side the gym nim nei cover ka chal opportunity track sam phangai ka phal track le ka shila track le pa mai ka jiba ot ko tong ka ji da le le da shi chang apam la ka thai track sam phangai in terms of tolop ka zati shu de la ring phala kai da ring she ma chim re benefits track le cabin crew ka sai ka hi ka jang hi mitra khana mazang khaleng la leisa la pai society we misconcept jola chikta wangen na trim sa ngai la tra kha le de re mitra khana hangai thada respectable job ma khaning thada society na va ka khui tra ga thai itum la ka shala tra sam kam pa mai ka ina thada Tangkhul naw la tra za pa mai Tangkhul naw mang maning la ishi notice wagen la track zat le iji we airline mang le la ka tai airline in ma hang lim re ka in iwi iji we airline ju mang hang le ka in thada phaning li khanuithot ping na cha kha ma wa thada kathring jola kathring jiru ka ma wa khri thada society we misconcept litra khazang de le ra da phaning e in thada ka phaning li awa support maksa la tra le ba mai chile ina tra ka thai khuye ka thaila ka ina chi thai da thada hina phamai thui ji ot ne ji ba ma hang re awa na
da naung rali matha mai sang sang ngai le ka ina da thei ko khuili awi advantages trakhale cabin crew sai no personal growth na we apong trakhali ka phale jena da support sangai isi wa wi mi sang ngai tra le dakle tong ka ji da society with tui ba ji khui laga mapamai la da katiyo ka effort la khami prungre khami la da direct wazang pa lam nim ne I masha le ila ka sang ga try sa ga tili sang ka phang ne mi kai khana paila ke na sang ka phang la le pa mai first try li da shock kai le kai khana trang si try sa la ga sang ka phang la le pa mai then mai da di hangai ina ba okay cabin crew sali yes arina mention gazali travel gasawi ka plus perks awi salary la income lam thala ke da hangle yeah ara as a cabin crew singum kran ka shiga hi average na sawa shabto ngala na obing wang age gap ka tha I mean age gap la hian ko tilim sa pai mra or hian tang sa pai ka tha da le do ina jizing kum hiran kan tang da saba paira ga jijiva exactly ba mathai tre kran ga sang da saba paira le jiji ka idum wi company idum otsak no mi anga chaili khayeng li misa jingkum 25 years otsa kai mi la tra jang da le pai da kle 25 years ka pai mi la tra jang pa mai jana it depends on your health jang mi kai ka ba mi ko tong kai asa phasar ma chi mane kai ka ba asa zakshila gai jiping jiva thada jingkum aka khani pai laga athumli affect ka satra ga sam thayawe ngalangda ka kai ka ba jingkum thra da phanga mag pa ya la athumli ki ka masa ga zu da pai da kle da la thai khuye jen ina ka pning li acha chawi well being acha cha na ka da acha we khlata asali ka da take care sagla gchila jang da le ra da pning cabin crew aka khangsai phasali hap khnok bai phasali sajak pa apong hi chances ku chung khale chik sala kajung khale kachi pa itum hi ka pi ka pam hi normal ngaleli ot ka saping da timing akhali wa mazatre idum wang wa thada ngayali zat kha ngathor wa ga jang ngaya sa la ga wa pio ngathor li zat kha ngushun wa jang ngaya sa la ga wa pio thada idum wi pi khangai ati shu da pio ka sha ga ji lunch ne dinner ne da matlai na za maza pai mane sang pang tili ka za ji la mane jena time difference country kan aka khawa tran time difference tra ka khaleli jet lag thaga ma pi pai ka pi bam jim pha ko ta obviously jiping jin ka tong ka health liver affect wa sai ka sawa jingom we company policy li jingom hia kan tang dak jiba ma lei chine tha ka yang ka ti cha we sak nga aina tang do sa pai chine I knowledge ati should have e company na jingom hiran na sa pai jiba ma thai tre e jipa jiba alright ning share ina ka ku thuma sa da kurim la romila jingkhaili ungai de le arui hi dubai we na jang da khle ne arui a new profession tiomeka there I don't know we wak pali matala gai na yes na arui real estate hi sad le ka salala real estate mangli focus ma sa haila ayang leili matala ni middle east li job opportunities le da khle ping itum tangkhul naw bing na ka tha da khui bai khima mai le li do ka ji ji tiomeka ka thengai na chin lik sang ka ot sarau gi da na thai khu experience ka share sa mi lo so we have the initiative for me kan ba then secondly initiative we hang ji ka ba to ba ni opportunities track le ina ra opportunities ji ki mai ka ji ka ba let's say every real estate is how we talk about tracks happen na ya real estate here no hospitality here no let's say financial service retail etc opportunity chu le ya naga job opportunities ji ka ba to buy in general to buy job he everything is a job the deal plain trying to do ba ayar lady was out the job opportunity open company of their importance has a job opportunity to make the okay arui tangkhul naw bing na chum ithungang suitable samai thui gi ji ot bin khareli middle east li cha ka khawa ma thai mane ka arui hon hi mi chunga khani thot ko chunga ot ba sa da klei tha da thai jena ithung wuivang sa pai mai thui ji ot bin hi khima mai do kala awi perks
awi in terms of example salary ka tha hi ka tha do itum India li ot ka saina or country ke li ot ka saina ngatai hangai la mathang mai kharla gi la tiong mai ka khathengai question that relates sala kai kamsa sala bai kha we experience to the shin sangai Bangla Chikuba, really Mumbai 11 years back from Saya. Chili 11 years to 12 years back, 25 to 30,000 in Mumbai Zazahi. At that time, the Mede Sabaijine, Kurt Salala, you salary, even 5,000 income savings salary. The Amanja, the Aman Paisa. Jenara in a Dubai Kaka Chili. Hili amount as halal he will value the pesa will value jikhe chuwanga the iwi relative cousin ratni Mumbai Delhi what's other to be attending that Hokam managing I think it's the main factor is environment and surrounding Jerome. Kibangret ko itum Mumbai Delhi haliba tawna ni ngasa related to cultural the pisa shafai chumai the lazy hatya ka hiliba achijana punja achijana country achijana hangulaga achijana income ji the value de na kind of the you showing you experience I never mai the hitiam with the salala in value like mai thai responsibility like kare diga gai biya the pisa among the salala the savings have to buy okay ada Dubai li pom dak le otsa dak le ping hi principal le lagai na kala accountable sa lagai na ok thui le gi ji sha la ka ring phai kala savings ha pa mai de le ji la ring phai ari in last sadam ari hi we question hi li real estate li ot ka sa hi na ma thamai thui dak le ngasala Dubai li or chi region ji li chi ka katei ot pon hi ka tha khi mai la rajang pai sa ro do ithum tangkhul naw ping hi or kachi ka thamina key qualification aina or rasa pai mo mai do chiling sunda ga Dubai or raksa gi hi chiwi ka sakapa hi la tiong mai ka hang mi thala ara amai won na kan da atumi profession hila yang thu ba pai lak chin tha sakla gi chin tha ka real estate the chico community it's behind the scene in Pakistan. It takes lots of sweat and blood to become a successful person. Because it takes a agenda. To buy the, for example, real estate company. I mean, I never real estate the real estate company with in-house department for example, sales department, HR department, administration department, accounting department. Tara company actually department ko like opportunity research la mitong gender for example si tang nga ni de kle nga na bin majority na office ni outside la real estate office ni kai na real estate broker sa la kai na photographer let's say si company ni ta sa gender opportunity ji company ma ni sa la department ni khaya ni the opportunity ji tangkhul na kya ka pom le do Dubai le he 230 plus. Good number. Ning share in a query Edward Lee ungai de le ari question pa hi yes atang na tiok mai ka mention sai me re ara as a makeup artist hi ina acha nishi gathum le ka pang khoi maram hi nishi gathum na sadak le otpam hi ithum tangkhul naw pin wang suitable samai thui ji thada feel sa jane because ithum tangkhul naw pin we are presentable we young krali and then we are quick learners ithum le raw talent ba le share dak le thada thai raw skill hi we line hi le ishi tangkhul naw pin tu thela ke very convincing real estate really example makeup artist li le tum klatla la naw pin ta line makeup sa the share de le cabin crew li le tum hospitality khamtha sheba khamtha itum appearance li la jena ache hi chi we discussion quick dak le sanai jena amai siro we line li makeup artist akang sa gi ji we kala makeup artist aka ka sa hi we challenges hi khathengai atang tiong mai kana mention sai re pailak ma ji mane creativity kala up to date ka sai darkar sad le ji mention sai re hi we journey le as a makeup artist journey hi le mi chungka ka tamau le la give up sa khai la le bam de le kala consistency maintain ma sa the le creativity wada with the
outdate sa khai la le re chena challenges ki khima mai kala ka thada overcome la sa laga successful makeup artist ka thada sa pai rak lai ji je med word na kha hang ni you experience ai nai na hang yau ge bai makeup artist se challenges ka chung le yun Tangkhul na ping na number 1 thai gi ba ba right institute li ba ka sang hi jang important sa lag ka institute hang ma mang da trainer bai mam tha ka you know my profession hi ba it's related to art taw mo yang chan hairstylist no makeup artist no institute ba jam tha la trainer ba jam mam tha ka mong ta china idam na main sa da young age ba ba ina akali institute akali join ma sarang la ga thalai no homework ka sa tar ka sa je number 1 laga trainer ba hi genuine sa ga ma sa le jam honest sa ga ma sa humble sa ga ma sa khiwang la ji ga mi ba ji trainer ba hi humble ma sa ga atumi tricks na me tu da finishing image thai jilla china makeup hi yana tamla hat thai sal na we finishing ji jang da small touch ba ji finishing ba ji image thai ga hi saklak chna wo china trainer ka pangkoi important sala ke number 2 li hang logika ye tum Tangkhul na pingi makeup artist ne da ma kai kana wa aman paila kai na thaning sala pa institute kamta trainer kamta pingi maybe atum na hafta ka lena li lakhni tum charge ka salang wa da hafta ka ni course li kai kan institute proper college with other later chiping jina 6 months 4 months lena li 60,000 40,000 charge ka salang wa da ka idum na hi Tangkhul na wang hi saklak chidla Arang aman ka sak thiamba wala achang sa jiga lan malai tu cha ari institute pa wala achang sa jiga class ko khui da khui gi ne chilik tam khui ne kam tam ke jba wa e masha e daily south actually ka tam is 6 months ka tam aklam thai jin ik changkat in realize ko sat ran ik hi ma tam khui jin ka Macli join us ai Macli ari le yada na interview tail la mi le yada akle he one of the most successful makeup artists na in hangai ada I la chatle India only one and only senior artist na hi an il introduce amile I Macli ke join ka sign I chung tam go ila China I experience ati should ili hang logica Tangkhul na ping hang logica firstly institute le marang naga na chodron no na makeup artist no profession jina na follow sangai jiga na makeup sangai lela you were firstly company li ota sang sangai sa na phaisa la wesum samra na phaisa earn sai la ka kham tha da tam khwe re jai na you were sa pai ga yearly shop tam lo jini firstly phaisa earn na saulo ke ba atang na direct zero knowledge na agzang ba jili wa ki ga matam ko imran nai ka na atang floor li on the floor li practically na otsa ga tran na thai de klenda next by next arriva phekar hi jang next li khira ra ji thai man gai nei la China adang none of them sim khuding phala kai wen ra sala pai na college degree school college kam dawen kup sangai da na floor lim wa ngai la pai ka basic na brand akli ag chang hi importance na jila China chilim thala kai na achangai laga makeup hi ka da sakla products knowledge ki products knowledge important sa na ji China na brand akli akzang tran ashi na shem gai products ko tong hin na lipstick likhi chang moisturizer likhi chang ko tong hin na products knowledge thai ma na original brand akli thai tran na brand ka te thai gi ji ma sak lim nei la China cha da them kwe la ga ili hang lo ji ga ina ma sa ka thuk chi iwa sa pai ga thai sa jim thain ka chi kwe la ga institute or trainer kam tha ka phawla atam khuilo maninga ayerli shok tam khuing sangai chi challenges chi thada chi pingji sai ga challenges ja nam lai ne atang ina hangai thada trend keep up sa thada arinet social media lim thalaga na advertise shop
那we up to date na sagi ji sa le ga ta chi wi ji li ta da successful som re ka hard working tang thong le yang chi yang important sala khai suggestions and advice na my word ning shi arwi in akhamang thei ngai hi as a makeup artist self taught salaga kachi cha klat da Tangkhul ka saga pa apong malai sar do really we ka tam now a ka le a hi mi smart ka sa tun le pam jang a hi really one day class just one day self grooming ra chang ji ka YouTube li lai ka da yang ji li tai ka brush ka the same products ka li use ara hi in na thala kai na explain sa mi kai thang ka class thang ka mang ra ka jang ji a hi thala kai na them shap ji de la ka in ka hangi in chimi cho hiya ka practice wa lo same makeup same look ka tai masala lo hi sa lo ji chap cha bi sa ji no ka a will changes ka tai hi in ka hang bam ning la next class pa ji li a wing so now tra le la khup kra no Pishba wa shino ba jin tan transform sa kai na kla ta ka hi mi ba wi tung ni le wo ye ka tong kana sa shap ki jo ning le ka na kla ta effort mi la ka na nam ta la kai na practice sa jang atam jim ta la kai na od a ka ji ning sang la kai na ka sa ran wa YouTube li each and every ki ka wa level le da klein da acha bam ta la kai ni tun na sa shap ka ta da ka thema wa ka little ki ka professional a goli class ka shi ka agzang wa tar ka sai wuivang kla ji ka products ji skin ma hi sakla ko na tum eye makeup or lipstick ka sa jina kam ta yin ka skin hi jang important sala ko skin hi liver thala kai na class ma chang ka YouTube ai na ba mer jo okay all right ning share my word thala kai na suggestions advice midle I'm sure he helpful sala gra da kui in a kaknia sa da kurimla Jessica li ngai lu shit dalei athang na tiao mai kala mention sai ra kai nang han ngai lu shit dalei air hostess ak sada cabin crew ak sada challenges ikima mai le do how do a person an individual become a successful cabin crew a kigla career ak sada kala ka tha da khima mai sa ka wa a hi cabin crew sa pai ra hi tiao mai ka mention sang sangai and then cabin crew ak sang sa da athang no li ka shai ka sha ka pi pom pha ko koi ade schedule li ka chung ka khang che hi thai na ka tha da hamper sa ka la hi na thum na ka tha da kobab sa do ji ji akha ka la ka tha da cabin crew ak sa pai ji ji la tiao mai ka mention sa mi challenges kachi hi iwi experience ati shu da wa interview personality matters a lot jang interview ka ba hi jan ka personality mang chinala maning luim ne nawi passion kya legla ji in I'm sure interview per pa jinna khayang tran thai de le mi bai passion kya ka sangai gle ji hi jan ila interview tra ka bai indigo la bai Jet Airways lawai, Kingfisher lawai, Qatar Airways he joined gasa he 5th interview li sangpang ne. I track shi vai ka iba kre nganu ka wena cabin crew sangai plunga iba kre wena jena ina ili ka changka thang ro diga in iwi first interview cabin crew interview hi Kingfisher ne jadam ni Kingfisher ma shungrang samne ena ili interview ka vai hi iba ki kam them ne Mumbai ta kreo da masangla khawane jen khisang ga khisar la warag la ga jilam them ne jadam le phone la khamta sing la mning mane la ga search sa la ga phakhui la ga wa pai re ga jilam thai samne in literally every phaninga I jin sang ga wae cabin crew interview jen da chili cabin crew interview kra to han ilyang I atum winning li wa I jin sangara la ga formal change ra sa kui gi jine the phaning jine ka even literally chen interview mirror da khra jen interview ho po ure jen ka tong han ili chon la zang shino lo da jen ina ta even shin fa la missing that hien zang ra da khra ne da ja ka mak thai ne ka wa you want experience ne ji la da ka tong ka na mai arhon na pai mai khare YouTube amai ro na khang da YouTube la laser re ka da interview la ka da ba zang re ji la laser le jen na tada more of a spoon feeding katong ka jilay sara da chi pai mai kai
iwi case liver ina ava waman ka experience akuye jena ina Mumbai lipam lehun indigo khabatran hindi msade to the mazang pailui to Jet Airways la same story hindi msade to the mazang pailui to jena Mumbai le I Qatar Airways akshi vai ji khawa jiwa wuivang wa very demotivating because ji interview kharaji thada kachu mikji kapai kachung maning ne chili I katong liyenga they all look like cabin crew atum cabin crew thao e chili interview khara pingjila they look that smart jen wuivang wa I makhui tha tha rek jiji I thada chili ning thada pra suita we kase kapui lam khui phung mane khawa ila chili iwe thada experiment sak bai khawam thada experience sangai da khawani jidla then ina kapning le thada Chita Vaman laga every interview I learned something. Matang bali hita da vase, matang bali hita da sase giji imange na calculate sa laga interview hita da mi manage laga in da thai kuili arihon we interview kwai thada miya kan interview walaga mukhui ka wa I mukhui tre jilaga umpa mau mane second time try sa lui se jili walu se giji paksa da malai mane Jena may aka kanina inadang kang tada first try ring palaken na sampangai re jiwa awi kala ne jinika ali kite gule ja kui guide le reka tada mukhui la try salui ki chi tada chita laga ko kui jina tada wuivang wa tada ring pamaye ina paninga ina first try ni kui sa ni jiwa hi aka ring pala Mathai samrom ne kaina chungna chi try sai da last li sang pangji wa ren dan da jen hi matangai la bam de matang thai la bam de chi thai jen na mai kham thamang wa maham re malem ne thada idumna cabin crew mina khayeng li wa atum wa oktui tong ka thai hotel li pamza thada ring pha line thai ka wa kunuk li wa idumla traka suffer sai jang health wise idum kapi mina tang khang da tong kli sazi kaba chi thada first time live of course itum la khipala la struggle sa sa rejang kaba akshi haina thada used to sakhui na khlata we schedule ji thada shempui laga chada mamaman janava thada haina khuyo way it's not a very hard thing to thada cope up Jada kuye ina da jena ina da hang ngaina ba try salui jili da ning sui ta maklei phamaye jena ina khang da nana sangai ga jangkat ka mi acha chawi da kya ka sangai gle ka chu tung le leye khlai ba nana sangai ga jangkat ka ba masam phangrang en tang da hot na re khan na ai sam phang lam yai masam phang lam yai chi ka ba the one or two try li Tangom right ning ina jena interview ko pai idumna hipa smart sa ka chakhat hipa wa khui plung rai ka jimi mukhui lo ongai la le kai hipa wa ki ka mathai rom ne ve jila la ko khui la le jena ina tada hi tada sem khui la ka walo tala mahang pai mane tada jena chi thangai ina tada Okay. Ningsha cabin crew hi simply interview based recruitment mane ya. Jika ka thada recruit sa mai do mi yaru ping na phapta pai. Interview based firstly interview based ne khangte company am the ka ina sadak le company online application first sang then ashina select ka sa bingji invitation bara invitation jili interview ji colleague la ji location ji hangmi then ji interview ji location ji hangai thili interview ji shumai da kila part struck le jen thada group discussion tal le english test basic english test le basic maths test tal mathematics will basic le because chikton je apply sai arma cabin crew sa kai thili jen chikta basic ji le sir group discussion every part ni shok man interview khang china ji interview ji group discussion li ko khui ping chi pamra mo khui ping ji chili shok liora next step kara jili ko khui ping shok manora chira ga let's say shaka ko khui jili lastly makka ga tai
final round in tang khawaji the every step chok ma chok chi dalaga select say interview Okay, ning share details sala kai na cabin crew we journey share sami kai ji wang interesting sala kai khar jang sad le athang na athum cabin candidates ka te bin khara ji smart sala kai na thai ser namang ning tyaw lai pom ji la ka khyo we da hang rao na ji no je ka lastly mo khwi pom ne da khang wa ji khar jang ji ji khar jang ji interesting sad le okay ina ka thum sa da kurim la rom la jing khai li na han wi shi dau ka ayarly ot ka sa ji hi Kreliva, Tela Kaya, Halakaya, Ningchuk Aksada Paning Sajane. Araka, Dubai li or Basada Clay, Pakeran Teji. Hada me shocked ugly Jatan and Kanta, 200 plus Tangkhul upon the lake. It's a huge thing in such a short span of time. And then no tum kare like no tum we assistance we manga and tum guidance mga kuchunka kada klela zang the later. Itum atang kahang da itum li potential caliber chi leila ka mathai thang mai mada kala skeptical sa laga chi environment chi li ngichi nga cham laga makashok khangai la kala awawa pin kham lak chung khala leida thai sha da le chena thai ngai ba na ba Dubai li ot ka sa hi environment hi ka ha do challenges hi ka ha do ari tiongmeka my Edward na Jessica na tyo ka share side a new feel li ka Dubai li ot ka sa hi ka tha klayang environment je mtalan itu climate Middle East na desert apom ne je ne itu mi sa la ka na phaning je sa ne apom je ang kala chi we mi ping ji ka tha chili ot ka sa hi itu wuivang passionate sa la ka na commitment ne ka ot sa shabla is it just because of the kida paisa wuivang mang ka savings wa mang ka rinphala khai ot sak pa ya environment conducive sa la ka environment sa klyang ji la ka share sa mi lo kala ka ji ka tha mi ping na ot ra sa pa ra do ji la ka hang mi lo cho Dubai jayaba itu mai the overseas how India money to the supply now the idea mo taking pin sang bai ka the you experience or kala is itu isi family na the john mi da ka kai bin mai chung de le ka ka gi jibing of course it in the qualified sa the credible maya ka the willingness at the hunger at the effort the zang laga overcome sa la two like one challenges general challenges he main important sa the in here there are lots of changes in the past few years challenges he how to buy the we got lots of opportunity we are very easy to find a job General America the challenges he because it's become more expensive. It's very expensive now. One of the most expensive in the world designed by him in terms of rent, traveling cost, any shopping, etc. Number one challenges second competition is very strong because lots of talented, skillful people coming all from the world. To buy plans how the general challenges he competition he strong how the it Asian salon for example Indian Asian the galang with it Manipur the really how the it will upbring society we tend to backward the daily Asian countries such as Philippines, for example, South Asian winner, the Asian become West Japan winner, China winner, general Asians have Asian decision. We opportunity to manage. We advance way education from issue with challenges in terms of now getting a job is easy, but getting a salary to the salary is a company to make needs. Of course, if you are slow, then it's hard to grow. Dubai is very fast. Dubai what? Dubai means just it grows very fast.
Then chance have been one to the living by knowledge in the experience of the two people. In the Tangkhul in the Sokoya, Congress get the Tangkhul, the Kuwain and the Gaza Peter, Kavian community in the Table. Generally, the Bakai, she the Futai, one at the Thai, office in the Bombay, English, the Thai, Hindi, the skill challenges overcome such opportunity relationship. Okay. Ring pai REG tang kun au ping li the rest of the world na le shi de lem lang so pong ngai de lem la. Sorry. My emotional career is just one definition. It's just hard work, the ambitious. Pay ngai de le Dubai li ot ka sa hi average salary hi kaya khanang sa ro dong Indian rupee sai na. Dubai li profession we are to the positions at Dubai the minimum start hospitality we have maybe around like let's say 40,000 minimum 40,000 with accommodations and traveling for 40,000. China obviously now being obviously receptionist administration bombing like nothing less than 80 to 1.2 like China let's say senior graphic design layer Bangalore what's happening layer to the atom to the meeting 3 lakhs 4 lakhs to happen. Okay. Attractive salak hai package salary package ng sad le. Very interesting. Jessica nish tumule as a cabin crew. Tiong mai tu de kya khain how pok chu mai tu de kya earn sa average kya na earn sad le do. Itum we basic power basic layer jang basic hi akawi jang ne basic hi laga plus itum we kya ka paig lag jan because itum per hour paid sai Aru na kang starting salary starting hi 1 lakh and how pok sila sika average. Chiva basic ne chiba nana zang khrew da wa akha chak makamra basic hi jang ka kanai kha wi chang na le laga early paid ka sa thwe da itum kya ka paig lag ja thu da sampangai chiba Okay, no we walk past it. Then chung da pai tham chung mai sampang tiêu mai da pai tham tiêu mai sampang da Okay, then you salary ka pai early I mean the new profession here. Mai in idli hanglo ji ka wa i kreli hotel sa mo i jingum phanga hotel sa ejitla Mumbai li jingum gu tumpam sa Dubai li jingum khani pam sa ejitla hotel sa laga hidira kata sa peda wuivang wa easy money jire because hotel li struggle sala kai hotel li ot ka sahi laga ja ka chot ot sa kai chiwi aman wa masang phang mane tolop ra ka taliba mang changrer mane hotel li sa jena chi sa sai da river hira ka sali wuivang wa it's a big step Okay nani na hard work kasawa to sure da nani na deserve kasachi earn sa da clean da shan kuye Jena tais la chungmai da regular samai da milo that reminds her right? All right, just kidding. Am I Edwardly umaugai? Ishi kutum talaga na discuss sire. I mean ishi matihi na chi kutum profession chi details salaga na tiomo mai. Hang mira actually first time sa with the general salaga na tiomo discuss kasane in depth samai da itong hi discuss saga matamai tere kala matalaga na nutum na feel tile experience alliance at the crazy we guidance ji to experience ji share sang sak nelago da to discuss ka sak sane jena itum na mathanglim thamai sawa vai sara achwa kupsang vai sao sei jena kupsang vai hi kupsang pai mai khwai concluding remark hi in a hit hada hang laga na tum na chili machan sang sangai itum Tangkhul society hi unemployed youth see chung ka later thousands later ne are we graduate government masters government even PhD degree holders or pom sam phang la chung ka later or dropouts like a pioneering la later it we environment hi
opportunity la tiao la kai na le de le itung with skills le sa la talent le sa la itung le platform avenues ma klei wang right guidance ma klei wang kala of course itung kla da mo hot khana la jang sa la pai da mix sa la kala ma ta la kai na itung apam hi le opportunity la sa na le da klei hina itung we unemployment rate chung sang khai chung sang de le kala itung we apam hi le employment hi ma tha sang mai khwai chung sang mai khwai ji we hot na da klei Qatar the concerned departments picture say or individuals she say ja ka mathai wa mane jena it's a very sad situation area hi yang cover it wa apom we condition hi yang la ga jiwang na tum na chadak lai field profession na tum na chadak lai area jili base salaga itum we tangkhul na dalei khanuithot ping awa ping li kachi katha chan pau hang phun khangai lai cover chi hang sa ngai itum opam career job opportunities ili base salaga tiao mai hang laga itum hi kupsang vai sa closing remarks ada amai word na remeda kha khui miao lo Okay. Ili hang lo jika tangkhul na pin hi ma idam shimak idam otom la malai thura daga katam naw mathang sokra da klei ni daga itum ni tada od masala tada khi cái masala pam da klei chung klei pam da le ira masala la chung klei pam da le khanuithot pin ina hang ka ngai tang naw li tada khanuithot sokra da klei pin itu mui od ka sa hili ina theng sa ngai ban itu mui khring khra kili ina theng sa ngai ban tangkhul naw hi easy chaklata itu mui comfort zone je li permission ma ji bai ne explore sa pungra risk ktia no koi pungra itu mi ren hi jang risk mu khui la in bha gi jim lai ne mir kha shok pungra shinaw ping la shinaw shok la kai na nim la kai na khang ngam thai pungra jang kai na hang ngai tangkhul naw khanuithot ping ni itu mui capacity thai pungra ina tangkhul naw ko chung ga thai le ma awawan government officer sang sangai da or bank PO bank managers IS officers jang professor sangai da chili hom thui gai chung lai pam jang engineer sangai da kai na tang lo ping thing sak nga ga pai mai thui ji anything in every profession li nana sag shap jang nana sing shap pa ji chiba jili othi manga thak me da wai ji thing sangai tang lo ping li jang ina chot la kai nang hom la ga mong hom ro la jang chalan ta la ga chaki ji ba le ba ina thaikar pai la kai na khui gi shap pa ji chili ag chang je tran othi pai me da successful sai hili ot piao khana hakna ma leim ne ka nan asim khui gi shap pa ji chili la try sang sangai tang lo ping jang thi tiao nai da or for example a profession name now with jang ma phaning hai ko profession chin kya ka ta da kya ka hak ta earn sa chapla chi tang lo ma ka thai chung ka le jang la ka tang lo ping le in a hang ka ngai ak le each and every cities Mumbai Delhi Bangalore Chennai jang pam dak le ko tong ka pull up ai sok la ka tang le ring pha lai na pam dak le hi hili lang me de in tang lo ping le explore sang sangai explore ga sa hi ka hak akpam ring ga pha apam chili wa ga sa jimang na successful kragi jumnim ka apam ka atang aron hang gai ta Dubai hi one of the most career wise boom ka sa apam nei la ka chili thak me da ak chang ting ji boom sa sar de thak me da ak chang ting ji yan ka now me da wa changai ga challenges chang competition chung mai ji la China tang lo ping city hi ka hak mang me yang ka city grow sa da klei ba ji le yang sangai la ka chili achang la ka nan wa rai apam ji le nan re da la tai anai re la na far sa me da successful sa da China city ringa pha apam na yu sona ko pamang jilim phang sa ngai ka risk kwi la ka mir sok la ka na apam ka tail explore sang sa ngai chidai ga city ka thar boom sa da klei apam ji le achang sa ngai chidai ga successfully chung me da sokra la ka na mi chung me da employment na mi da chiba ji hangai la ka last akamang
Tangkhul nào li in là khanuithot tiếng Nga tham ngao về bài thật da nên là Tangkhul nào về ốt có tông cái phải sai ninh chẳng sai đó có tông cái ốt sát thuê đấy khờ ốt cái sa ai vui đi chăng lại đi cái tâm cái gì hết itu mình lại đi cái tiêu nó mất chẳng cả bà đâm vào rồi này China lại đi cái vợ plus 2 la graduate la chỉ về at least mà thà là cái tầm khuyên sang ngày gì bay ý sắc là cái này tăng lão hàng ngày khi vắng là cái chung tham mấy lại mà tầm là class 10 là mức cục là ốt sao cái đó chặt cái chung lấy pom đấy 12 là mức cục là gì China hi bay tăng khôn lão khanuithot chok tak lấy bình any professionally lại hi mà chẳng cái na asal là level 1 ni mà kan chap mane China na level 3 cái mấy liva wangai cái lại cái tầm cái gì bay hi plus 2 or at least graduate nang thain kup sang sang hi bay hangai ning sinai Ni share medword experience lai la khaya kharnawa sada khamatha advice na closing remarks sada mi khai chi valuable salak dalei khayang bing na atung wuivang beneficial salak khaya akhang sara da khuye ina ka khnia sada kumla Jessica jamang nan la closing remark yes ina hili mention akasaw ga itum financially stable kasa financially sound kasa ji itum tong ko ka hawane ka arwi tangkhul situation ni kheng ji chan chik tham ni chi tiaw la kan le ena itum society with condition hi base alaga itum employment hi ka hada mathama de generate sapai itum as an individual ka hada itum self reliance alaga mili depend masala ka chi chan hot na laga occupied ji li base alaga no closing remark na ka share samila in isi tangkhul now khanuithot chokra da hlik tong in hang khngai ba nan khang the financially stable ka sa gi profession na maning mane katina ka zapan la ning mazing la ken na awi ka zanau ji hai ka financially stable sa shapai chung ka zapan la awi ka zanau ji sichin sarore ji ga a lak zalala financially stable masala mra ana singkung kya ho otsal jena financially stable ka sa ji hi mi na phungai da khuye in a paning khuli jena hit mai like ame edward khang da like katam hina main priority sang sangai kutong khawi bangjang aru han hi kitiyo tam khya kha wa aya shu ko ke kijina lang zar sare isi wa aru han hi jena ada hiwi profession hili zatnga ina ngchon ka shapla ngchon mi pai khlai ka ina hangai akhanava aru han hi institute tra shokai aviation we kila recognize sa kai mak sa bajiwa mathai tre ka tra shokai chili kacham ka shang tra ka leye mi shimwak wa jena mi kai khawa thumui lui pam ki ka yor laga institute din nam phu na aviation we no thada hospitality we no wazang khwai ka ji hot khana tra ka le ka iwa hiwa maka tom re because I mashana la struggle sa laga tam khui sa re ko tong khai jena easily institute le wapam laga wangana laga wapam samhang vai hot khana paliwa nan experience sa khui maman laga hot khana na mashung me da khui awa wi phaisa ji institute de wa her sangai laga tan ge ji chru li wa naklatan experience sa man apam ji export sa man laga hot na ga khui na da chipa ko tom me ili hangro ji ka atum aviation we no hospital any institute show the clippingly kun kata pa maning mane cover thada atum li mak tom pam nim ne cover arihon we thada shimkur ka chot ping wuivang la phaning laga ina hi ba thada mak tom ngai ne ta khui yu wang ba jena thada otpam ko tong hi we cabin crew mang ni any otpam hili passion le laken na struggle ji experience sa man laga kak shung ji ring pha mai papa mai kak shung tran laga enjoy sa mai laga value la sa mai pai la ken na sangpang gai hi value sala ma chi la khuye jene ji hangai jena interview akhawala la ma khui la lui da try ka sa gi hi leng sangai isi tangkhul naw le and especially isi wi tangkhul naw hi in ka thaili mia naw
mẹ nào ping yara nào ping hi cabin crew ki pak la masak ngai ta da thai athung winning liver hi shinawi ot ne da khui ji thai in a kapning le hi literally tangkhul nào cabin crew I akhmang te mẹ nào akhmang le ji wi le shinaw ba tra ka le re shinaw ba tra ka sam ka pai la sam bang e to ja ot pam any profession ni shinawi ni mẹ nào ni ka ji malai mane ta da ot manga wala pam the clay liver anything is always better jang jana chi hangai ta Okay. Ning share closing remarks. Yes, matala gaina give up masala. Itum khang laga passionate sala gaina achieve sa ko khui ji important sala ke khna wasa da ina kurim la romila zing khaili no experience ling hell laga nana ka da struggle sa ka are nana later clay apomchli ka kala hiwi no experience shi Tangkhul society li matala gaina itum yaron la ka jungkha mo hot na la give up sa khai chung khale opportunity malai la ka masam phang la ga da ka ji chana mo hot na la da hi tha ping li ka la awa ping na la marakali itumi Tangkhul society li khyang ji tran naw ngara ping li ka ji chak la da mo hot nang sak la ya lum shan ne ya inaw da nganaw thui khai ba hin la itung la da mo hot na khang sak wi shuruk la chak thai khu ye tiaw mai ka naw ba ji akla da saro no ga ji wi space si ma mi la awa na vam khu khai chung ka khle tha da thai ili be sa la ga itumi ka tha da as individual successful sala khai career enjoy sa pa rekle ji tiaw mai ka share sa mi la no concluding remarks ada you message you'd been what you message now I think ji amayena just kana hangaira education he important sala kai my important sala kai chen ji priority ni true ka chimpu ka ji ka kisaping now chimpu sakau da metric mang tha thun sa ga namra ping ni 12 mang tha thun sa kai ga graduation mang tam bu sa kai ga shimli pom lo da hang lo ji hi hangai ki mang ru ji ku ba mutala ga ni yu ping ni hang ngai ba ba career he education ai la de he certificate san sa ai bang re ji ba issue Tangkhul society majority he athem the tracks and from graduation master to driving la chung ga the in a Delhi Mumbai le the shimbakli the ubam ga the chung ga the bom mai the aja we small business le ka ina Dubai la Tangkhul shakli le ji most of the people have Gary's certificate of graduation's master, and they start with scratch. Then I actually from unemployment here mindset. Scratch and mahabo mindset he some rawe in the because they think that education certificate china at the direct manager level or let's say HR level ni ba sangra ka chu binu la company le sa ba ka chikha company le sa ka ba the G certificate san sa ngai e kwang chu ka career building is completely different then it has to start from scratch ji thain hin sa ngai then in example I have ngai e iwi suma ping cousin ra ping hindi dang ma ping itu khazan sadam ni itu chuai ni ka gai ping financially itu ni discuss sai te ron khara taror hi khara asi yo na chingum ya tu kai ga na trust sa ba ni so now shingu jinang ram lai na lai ka ba shu lo interest ni pisa ku lo take a risk amai na hang gai na da risk ku lo ga ji explore salo step out from your comfort zone ji salo ga just hili kalaga hili to bali kalaga what effort mila ka phalaga in few months it just a one time cost in few months na ji payback sabai is so that's the risk juwang na ji ka risk ji kun sa na ara risk ji ka ku phi adam ni kai ka ba kun ji zangau gi da financially backward sau gi da ishi ba ki shimji bam na bi idea chu ma lai zang lai mai ka suna bin share ikum shi na kai bin da kina share da idea ne ni da san ko ji ji ya ji da ji okay ning share na shi ga thumli yes ji ma warang ka arwe kurim la ro milana ka hangjili itum Tangkhul naw ping hi dignity of labor hi ka thei dar kar sai arwe yes mutalan khanuithot ping li
otpom ni tyo na khai hak na khai malem ne kachi cha na sa ka thai chili ka sa chili of course mid la chili khya shi mina chili le shi kala na passionate sala ga na ot sa ka thai chili ka sa je athang amait word na hang hai thada kachi cha na sa ka thai comfort zones li ot pa ji ka chau skills li ka sa ji na ring ka phala sang phong wei ba mai earnings sin la maning nei ji la thai khu shan khu ni shi thum li chung kan ning she ring phai na shi ga thum na thum wi sa dak le profession field chili thalaga na successful salaga na chadak le ji ithum ko tong go mai ne ithum tang ku na ko tong ga ring phat le ra da khue ila ring phai na tum ni da successful salaga na chatlaga success stories ida da chi thai dak le hi ithum tang ku naw lak khu tang ku naw ping we wang inspiration a khang sat le ko ji hangai and then inspire ga sa hi hen ma tang la I'm sure you will keep on inspiring matalaga na khanuithot ping chung khali inspire sa laga as ila athangai ve ila athada career lengai ve gi ji mi chunga samphang ra da shan khui chen acha nashi ga thumle you episode hili show hili rang room dak lai hi kharchan ka samang maning la tang khun law ping le introduce sami ngai ne hi thada successful sala khaya individuals ping la le ko ji ka chi the na so da ara na thumle guidance ka portrait tran na thumle approach ka saji tran tang khun law ping le deny sa mi hai lo ji request sangai na thada na ta ka ma nai na or even better than you, higher than you, nana sian mi kwai salo ji request sangai leader aga we kala itum mikuma ga ratio ga we thamtha o chak chi cha khana da khui by we rise by lifting others the famous saying la jana chi attitude itumi odmanga na tumu odmanga chi la khuiwang sangai mathai thangmai la pam da khlai pa vam thai thangmai la mathai wala nga chirang pam da khlai pa chili guide sami laga cho yes maramba itu mak thai chi tran mang cha thai mane ka na thumai story hi na thumai experience li na thumna shichin laga ya ka unemployed youths lai da khlai hi li na thum kha khanga ming sagai arui example la ka itu na share sa sa jing wai America liver 15 years kai ka awa ping li mang so pam leng lu because they feel that they're accountable for themselves, responsible. Salayan I klad occupy that to move out sawe ka itum apam liva even 30 years kaila la avawa ping it depends alaga pocket money and the pom polaga pom that like chung khalei delay. Of course, situations itum struggles na thing rock serdal ka general salan ka hangne ka itum situations is ada chot tak into condition ni jiwan itum we successful salaga ni itum chadak leping na khangkhui mi mor lo ji la request sak nai sane yana na tum na sawa kida leida klei na tum we tai dak like career manga wa mai rano ari manga wa line chat le hililang mai da matha mai da chat wa lo gi ji khana wa sa da ning share ko gi ka hangai nang so da we solution da le nextly ituna details sa mai da matha mai da discuss sak file solution say a che general saline discuss sa but then ituna thairan ituna thaiwa ki ji ka chung gan thumna hang mere itun viewers being bang beneficial sala khaya fruitful sala khaya chan phaya khang sa da le ji khana wa sa da hangai lu shit da le kala acha episode hi rayang room khaya tum psycho relak chung khaning share ko acha issue special guest ko tum queer Edward Siro queer la Jessica Jamang kala queer la Romila Zinkai ishi mati chan paisa laga ashi tum experience ashi tum kathada aria tum chadak le professional tum sadak le rata kala successful salang kathada le Zadbaklag ji chung ka experience share side atuma take ma opinion the share sadle itum tang kun oping wang wa tam week by shit week by ya na sadle ye ji hang sangai dele itum khanuithot ping itum apam hi yes opportunity tiowe avenues platform tiowe ka ta sala hot khanaya ji liwa hot khana pa wa ji wang wa opportunity tio na khai ma le mra da khuye athang aju guess ka tum la chung ka share side risk khise kachi cha na sak thai wa thai ji le kal itum comfort zone and itum ava pina khum khai ji wan shock laga na in a key sa thai la you will know with potential kill le skill le ji raw talent ji itum kali enhance sa bai ji itum explore sa sai itum atom hi chat ma man dale thak na kain chat dale waste ma sang sa kha sai na you skill talent hi we run and kai khang ani me da klein hi itum hi embrace sa ku laga kachi cha career hi ma thak ain sem sai ji hang sa ngai ari ashi gu thum le itum hi talent ava vaina itum society li thada hangai itum mentality akle naung ra bi government job sa phung ra gi ji wa kam talent kala manipur hi le itum na tai tun manipur society manipur we condition hi corrupt sala kha society government onaire itum arab bright masaka wa otpom masam phung ra la le da kle ne itum lakhs of rupees spend sala ga otpom non kwe which is not fair ta line hang lo ji ga wa otpom ji sala la mi ba ji la mring pham ra da khwi ko
muramba corrupt practices and somehow opponent. But let's look out, explore at she panelists being guests being hang da explorers as a upon avenues ko chung khalei sare itong private enterprises being private companies private sector ile explores as ari ashik tum successful sa line sa dakle hi astum wuivang bang ning la society li church li chung ka contribute sa laga itum wi darkar ka sa chung ka individual pawi earning mang li chung khali lai ta da yang sang shabda le meaning itum private sector le explore sa laga itum mathang mai da la otsa ba se achi hi itum na profession ka thumwi wang discuss ka sane makeup artist sa da cabin crew sa da real estate hi itum ka da career access hin bai klo ji ji na there are lots more to explore itum tang hu na pe employment hi sakla ka na khui se kala rede chat khai ping hi itum advice suggestion khui man laga financial stable ka sa economy kamatha society ka sem sei ji kana sa da request sa message me ngai na kala itum ka thana ping na la itum khanuithot ping wang kalum shan da phaning milo itum le otpam chumai da asam phang vai opportunity le vai itum chikta platforms avenues ji semilo ji le request sa ngai ne ning share a episode itum psychorally itum chan phai rang rung nang khai wang next episode le itum psychora sampang share shit se ning share